Ikaze kuri mwe mwese mudahwema gukurikiranira hafi Rwanda News. Kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye kujya mu kaga gakomeye, aho Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateranye igasaba ko hakorwa ubugenzuzi mu guhagarika inkunga yari isanzwe ihabwa iki gisirikare cya FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. Ni ibintu byatumye habaho urujijo hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'inkunga ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateranye isaba ko bahagarika cyangwa bagasuzuma mu by'agateganyo mu nkunga ihabwa igisirikare cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, nyuma y'amakuru avuga ko hari ibikoresho ndetse n'ubufasha bahabwa bikarangira bifashwe na M23 ikaba ariyo itangira kujya ibyikoreshereza. Ibi byatangajwe mu biganiro byabereye muri Sena ya Amerika, aho bamwe mu basenateri bagaragaje impungenge ku mikoreshereze y'inkunga Amerika iha Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro no kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Gusa impamvu bagenda batangaza igihe zitandukanye. Abasenateri bagaragaje ko hakenewe igenzura ryimbitse ku buryo inkunga ya gisirikare ikoreshwa kugira ngo harebwe niba itaba igera ku maboko y'imitwe yitwaje intwaro, urugero nka M23, kuko hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso bivuga ko M23 ikomeza guhangana n'iki gisirikare cya FARDC, bikarangira iki gisirikare cya FARDC gitaye ibikoresho, bikarangira ibi bikoresho bifashwe n'umutwe wa M23 ugatangira kubyikoreshereza. Ibintu Sena ya Amerika ikomeza kuvuga ko birimo gutuma umutekano muke ukomeza kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Bagasobanura ko umutekano muke ukomeza gukururwa n'ibikoresho bagenda babaha, byarangiza kubera ko ingabo za FARDC zidashoboye kubikoresha bigafatwa n'umutwe wa M23 ukaba ari wo ubyikoreshereza. Ibi byabaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba, aho imirwano hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 ukomeje guteza impunzi nyinshi ibihumbi n'ibihumbi zirukira mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye haboneka umutekano, amashuri agahagarara ndetse n'ibikorwa bishakira umutekano abaturage bigahagarara, ibikorwa bya leta bikavaho hakajya ibikorwa bya M23. Gusa ku ruhande rwa Leta ya Kongo ntirwagira icyo rubitangazaho, na n'itangazo rihari rigaragara ko Leta ya Kongo ishobora kujya mu biganiro isaba ko basaba ubugenzuzi mu gutanga cyangwa mu gufata umwanzuro w'iki cyemezo. Gusa abasesenguzi mu bya politike bavuga ko igisirikare cya FARDC gikeneye iyindi myitozo ijyanye no gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ibashe gukoresha ibikoresho ihabwa ndetse n'inkunga ihabwa, kuko akenshi cyane ibikoresho ihabwa bikunze gukoreshwa n'igisirikare cya M23 mu guhangana na Leta ya Kongo. Gusa ibi byose bikomeza kuzamo amanzaganya, kuko mu burasirazuba bwa Kongo muri Minembwe ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye humvisha imirwano ikomeye, aho M23 ivuga ko igiye guhora urupfu rwa Wiringoma ndetse n'abandi basirikare bayo bagiye bakomerekera mu bitero by'indege zitagira abapilote za gisirikare za FARDC. Ibi ngibi bikomeje gukurura amakimbirane hagati ya Leta ya Kongo ndetse na Amerika muri rusange, wari usanzwe ari umuterankunga wa FARDC. Yumvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Gukora subscribe, gukora like and comment kugira tujye tubana muri aya makuru kandi agezweho.